ikidasanzwe rero cyagaragaye muri iyi operation harimo guha ruswa umugenzacyaha. Ikigaragaza uburemere bw'ibi bikorwa bakora bifite kubera amafaranga arimo muri operation yo gufata aba bakekwa, uwitwa Nshimiyimana Turahirwa Albert akaba ari nawe nkuko nababwiye ufite uruhare runini, akaba ari we kizigenza niko namwita muri kese aye ruswa umugenzacyaha wa RIB. Agira cyakomoraho akayomora agashyira ku icupa rijyanye. Wowe ntabwo waramu urabibona kandi rero FDS hari ikirangantego cya FDS. Noneho urabona hano izi ni stickers ni labels ziriho n'ikirangantego cya Rwanda FDS, ku buryo abantu basabwa kujya baba maso. Uyu munsi rero twongeye guteranira hano kugira ngo mudufashe nkuko dusanzwe dufatanya muri aka kazi ko gukumira ibyaha, aho dufatanya kugeza ubutumwa ku baturage, ubutumwa tuba twifuza ko abaturage bagomba kumenya, buba bugamije kugira ngo bamenye uko birinda ibyaha bitandukanye. Nkuko rero mumaze kubona bari abantu bakekwaho ibyaha, ubutumwa bw'uyu munsi turibanda ku ibinyobwa, inzoga, abantu bagenda biyitirira inzoga z'abantu mu nganda runaka zizwi, hanyuma bakazitirira bakazipirata, bimwe bita kuzipirata, bakavangamo ibintu bitujuje ubuziranenge, barangiza bakazishyira ku isoko abantu bakazinywa. Akaba ari ibintu tugira ngo tubaho ubutumwa mugende mubwira abaturage birinde ibi bikorwa. Nyuma yuko hamenyekanye amakuru ko hari abantu bigana inzoga cyane, mwazibonye n'inzoga z'amarikeri, hakoreshejwe ibirango by'izindi nganda cyangwa se by'abandi bantu, inganda zizwi. RIB yakoze iperereza, hafatwa abantu 10, harimo 3 biganaga izi nzoga za rike, abandi 7 akaba ari abafatanyacyaha cyangwa se ari ibyitso byabo. Ibyafashwe rero byarapimwe dufatanyije na Rwanda FDA. Dr. Eric araza kubibasobanura cyane ashingiye kuri resulta cyangwa se kuri resulta zavuye muri laboratoire bapimye biriya bintu bikoreshwa. Nkuko nabivuze hafashwe abantu 10, 3 aribo bakora umunsi ku wundi, abandi 7 ari ibyitso byabo, bakaba barafashwe mu bihe bitandukanye by'ukwezi kukwakira muri uyu mwaka. Abafashwe rero wa mbere akaba ari nawe ntavuga ngo niwe kizigenza muri iki gikorwa, yitwa Nshimiyimana Turahirwa Albert w'imyaka 40. Uyu twavuga ko ari we nyiri business, nubwo hari abandi bafatanyije, ariko niwe ufitemo igishoro kinini. Yigana buriya bwoko bw'inzoga bwose mwabonye hariya za rikeri, akigana akurikije inzoga ziri ku isoko z'abantu babifitiye ibyangombwa. Yafataga produits zitandukanye, turaza kuzisobanura, hanyuma akazivangavanga akakuramo icyo nakwita ngo icyakwitwa inzoga, noneho agashyiraho ibirango, agashyiraho na niriya bita itembure y'umusoro kugira ngo igicuruzwa kigaragare nk'icyasoze. Uwa kabiri rero yitwa niyo niringiye Jean d'Amour w'imyaka 24. Uyu nawe akaba yarafatanyaga na Nshimiyimana. Hakaba na Ndayambaje François w'imyaka 41, nawe akaba ari icyitso cya Nshimiyimana, kuko mu ngo zabo hagiye hafatirwamo bimwe muri biriya bikoresho. Uwa kane ni Hakizimana Jean Paul w'imyaka 36, nawe yafatanyaga
na niyo niringiye Jean d'Amour, aho nabo bakoraga ibi bikorwa. Umurinda Abdu nawe ni icyitso, iwe mu rugo hasanzwe bimwe muri biriya bikoresho mubona hariya. Bimenyimana Samuel nawe ni icyitso, yafatanywe bimwe muri biriya bikoresho yabaga bibitse. Nibishaka Vital imyaka 39, iwe mu rugo nawe hasanzwe bimwe muri biriya bikoresho. Musanga Mfura Sirasi nawe ni icyitso, nawe mu rugo we hafatiwe biriya bikoresho. Sanzimana Gerard, uyu we akaba afite umwihariko wo kuba afite uruganda rukora urwagwa. Uyu we rero uruhare rwe muri ibi bikorwa, we ajya kuri Rwanda Revenue Authority agasaba mu buryo bwemewe, agasaba iyo bita itembure y'umusoro, tax stamp. Ziriya mwabonye ziriya ziri kuri ruro, turaza kuzibereka. Akazisaba mu izina ry'uruganda rwe rukora urwagwa. Yarangiza akaza akazigurisha aba bantu, bakazishyira kuri ibi, ndatinya no kubyita ibinyobwa, kuko nimuza kumva composition yabyo ntabwo ari ibintu byagenewe kunyobwa. Bangiza bakabishyiraho, bagafunga, noneho ikinyobwa bagashyiraho na ziriya etiketi. Ikinyobwa kikagaragara nk'aho ari ikinyobwa cyujuje ubuziranenge ndetse cyasoze. Kuko murabizi izo itembure y'umusoro urayigura kuri Rwanda Revenue, bakayiguha, bakayishyira no muri system nk'umuntu uzasora. Rero kuyifata yaguzwe n'uruganda ruzwi rukora urwagwa, harangiza ugasanga zashyizwe ku bindi bintu bigashyirwa ku isoko. Ibyo nabyo urumva ni ibyaha bihanwa n'amategeko, cyane cyane biba biganisha kunyereza umusoro. Undi wa 10 mu bakurikiranywe mu bakekwaho ni Uwimana Claudette, nawe afite umwihariko kuba ari umukuru w'isibo, mutwara sibo, wakodeshaga aba bantu. Aho babikoraga mu nzu ye, akodesha, bamuha n'amafaranga menshi, aryumaho, araceceka. Ibi ngibi tukaba turi buze kugenera ubutumwa abayobozi b'inzego z'ibanze, kuko biragaragara ko umuyobozi nk'uyu nguyu atari we muyobozi wifuzwa muri iki gihugu. Abafashwe rero bafatiwe mu karere ka Gasabo, umurenge wa Gisozi, akagari ka Musezero, mu mudugudu wa Gasharu, akaba ariho bakoreraga. Bari bafite ibyo nakwita uruganda, bakaba bafungiye kuri station ya Rusororo n'iya Kimironko. Ikidasanzwe rero cyagaragaye muri operation harimo guha ruswa umugenzacyaha. Ikigaragaza uburemere bw'ibi bikorwa bakora bifite kubera amafaranga arimo muri operation yo gufata aba bakekwa. Uwitwa Nshimiyimana Turahirwa Albert akaba ari nawe nkuko nababwiye ufite uruhare runini, akaba ari we kizigenza niko namwita. Muri iyi kese aye ruswa umugenzacyaha wa RIB ngo amurekure adakurikiranwa, ubwo yaramaze gufatwa. Yamuhaye amafaranga kuri Momo, yamuhaye 3,400,000 kuri Momo, biranga. Agerageza kumwongera andi 1,441,000 cash, yatanga cash, nabwo umugenzacyaha aranga, atanga amakuru kubamukuriye, arafatwa. Muri make yamuhaye 4,841,000 n'ibihumbi 841 muri 7,000,000 yari yamwemereye. Izo nizo yahise amuha, amubwira ko yamwemereye 7,000,000, amuga ati ndaba nguha yangaya, ayandi nundekura ndayaguha. Umugenzacyaha arabyanga kubw'indangagaciro batozwa, atanga amakuru. Uyu mugabo arafatwa, haba hiyongereho ikindi cyaha cya ruswa.
ibi bikorwa n'ubundi ntaho bitanira na ruswa. Nicyo mbabwira ko niba umuyobozi w'inzego z'ibanze aceceka, ibikorwa nk'ibi ngibi ntabwo ari ibikorwa wakora muri quartier ngo ntibimenyekane. Niba bikorwa bagaceceka, haba harimo involvement ya ruswa, bo ubwabo bivugira ngo baramutamika. Baravuga ngo buriya ngo baramutamitse. Kumutamika ni ukuvuga ibyo yindi bavuga ngo ntawuvugana. Ubwo rero hiyongereho ikindi cyaha cyo gutanga indonke. Gusa nubwo abantu baba biseka ni ibikorwa bigayitse cyane ku bayobozi b'inzego z'ibanze n'undi wari we wese w'umunyarwanda. Nimuza kumva ibipimo byavuyemo hariya biteye ubwoba. Ntabwo ari ibintu byagenewe kujya mu mubiri w'umuntu. Agaciro rero k'ibyafashwe byose hamwe ni ibyafashwe ni miliyoni, agaciro k'ibyafashwe ni miliyoni 31,335 n'amafaranga 750. Hakaba harimo n'indonke yatanzwe miliyoni 4,841. Inzoga z'ubwoko butandukanye, litiro biriya bintu bipirase hariya, litiro 347 zifite agaciro ka miliyoni 2,600, miliyoni 2,608 n'amafaranga 500. Hari igitangaje, hari imifuniko pièce 1,139 zifite agaciro ka miliyoni 27 n'ibihumbi 800. Na ziriya izo twakwita itembure Rwanda Revenue nayo tungana n'ibihumbi 40,930 zifite agaciro ka miliyoni 1 n'ibihumbi 23,250. Ziriya temba yaraziguze arazigurisha. Ibyo nibyo n'agaciro k'ibyafatiriwe. Rero aba bantu ko ari 10 ibyaha bakurikiranyweho ibyaha 4. Cyambere no gutanga indonke izwi nka ruswa, kunyereza umusoro, icyaha cy'iyigana forgery, guha umuntu ikintu gishobora kwica cyangwa gushegesha ubuzima, kugeza ku myaka igihano gito kirimo n'imyaka 2 kugeza ku myaka 7. Ubwo umucamanza urukiko ruzabaha ibihano rushingiye ku byaha bazashinjwa. Ibi byaha rero bihanwa n'ingingo zitandukanye z'amategeko. Harimo kwakira indonke, ni icyaha giteganywa n'ingingo ya 4 y'itegeko ryerekeye kurwanya ruswa, aho igihano cyacyo ari hagati y'imyaka 5 n'7, hakiyongeraho ni hazabu yikubye inshuro kuva kuri 3 kugeza kuri 5 z'agaciro k'indonke yatanze. Icyaha cya kabiri, icyaha cyo kunyereza umusoro, ni icyaha giteganywa n'ingingo ya 87 y'itegeko y'imyaka 3 n'imyaka 5 y'igifungo, hakiyongeraho ni hazabu y'amafaranga hagati ya miliyoni 3 na miliyoni 5. Guha umuntu ikintu gishobora kwica cyangwa gushegesha umubiri, ni icyaha giteganywa n'ingingo y'115 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Igihano cyabyo ni igifungo kiri hagati y'imyaka 2 ariko kitarenze imyaka 3 ni hazabu y'ibihumbi 300 ariko atarenze ibihumbi 500. Uburyo bakoramo ibi byaha, witwa Nshimiyimana Turahirwa Albert, niyo niringiye Jean d'Amour na Ndayambaje François, bifashisha ethanol yifashishwa mu gukora inzoga. Araza kubibasobanura neza. Bakavanga n'inzoga n'isukari n'imisemburo hariya na za flavor, bagashyira mu macupa amaflavor hariya. Hari amaflavor ubwo ni bitanga impumuro bishingiye n'icyo ashaka kwigana. Bagapfundikira, bagashyiraho ikirango, bashyira mu icupa, bagapfundikira, bagashyiraho ibirango, barangiza bagashyiraho n'itembure y'umusoro, bakajyana ku isoko, bakaranguza.
ugasanga rero bamwe babanywa b'inzoga nabo bavuga ngo bagiye kunywera ngo ku kiranguzo, bakajya ku kiranguzo. Izi ngizi urumva bazimanura ibiciro kugira ngo zigurwe, nta misoro baba batanze, bikagira ndetse n'ingaruka kuri babandi baba babisoreye. Abantu rero ugasanga barizihirwa ngo baranywera ku kiranguzo batazi ko bari kunywa biriya bintu. Mbere yuko wenda dukomeza, nagira ngo mbanze mbereke biriya bintu ibyo ari byo, hanyuma ahite nawe ababwira ingaruka ibi bikorwa bifite ku mubiri. nk'uko mwagiye mubyumva bisobanurwa, inzoga murabona ko yitwa ingwe, ikorwa n'uruganda rwitwa NBG, kandi mu bantu bose berekanye hano bazifatanywe nta n'umwe uhagarara NBG cyangwa umukozi wa NBG. Ni ukuvuga ngo ibyo bakora ni ukwigana inzoga z'abandi bakazishyira mu yandi macupa. Ni kimwe n'izindi zose nk'uko mwagiye mubona, hari izitwa za filimu za NBG, hari ya inguvu ugeze kubona, hari ya gabi. Ni inganda zizwi zahawe ibyangombwa zibyemerewe, ariko noneho ugasanga hari abandi bantu barimo gukoresha amazina y'izo nganda zizwi kugira ngo bakore ibindi binyobwa tazi niba byiteze ibinyobwa ngororamubiri. Muri makeya ni ugufata products z'abandi bantu ukaziyitirira ugamije kuzana inyungu. So ngira ngo ibindi bintu ndaza kubisobanura mbabwira ibyavuyemo, kuko twafashe impagararizi ya bino byose tujya kuzipima. Ndaza kubabwira muri makeya ibyavuyemo. Ibi ni alcohol. Alcohol ni kimwe mu bintu bikoreshwa mu nzoga zisembuye, nizo bongeramo. Birasanzwe, ariko iyo bishyizemo ku gipimo kirenze icyemewe nabwo biba atari byo. So ndaza kubabwira bimwe mu ngaruka bishobora gutera ku buzima bitewe n'ingano ya ethanol washyize mu kinyobwa, ariko iriya nayo ni ethanol. Ibi rero nabyo ni amafureva atandukanye bituma inzoga igira impumuro cyangwa se uburyohe mu kanwa bitewe n'iyo bari kwiga. Hano harimo amafu, aya mafu ni za katalize. Yego, hanyuma rero n'ikindi nababwiraga, izi murabona ni za zindi bita itembure ya Rwanda Revenue. Urabona iyo agafasha atya agashyira tuvuge ku icupa ripfundikiye hano, agashyiraho atya, biba bigaragaza twese iyo tubonye itembure nk'indi tuba tuzi neza iyi ni itembure y'umusoro. Tuba tuzi neza ko iki kintu bakidekaraye, bakimenyekanishije muri Rwanda Revenue. Ibi ngibi aba ari ukugira ngo ukibona wese abone ko cyasoze. Ni uburyo bwo kugira ngo bihishe inyuma y'ibi bikorwa ntibigaragare ntihagire ubakeka. Ariko icyo twababwira ni uko inzego z'umutekano, inzego z'ubugenzacyaha tufatanyije na Rwanda FDA ntabwo tuzaborohera, tuzaguma tubarwanya. Urabona izi ni za ruro za sticker agira cyakomoraho akayomora agashyira ku icupa rijyanye. Wowe ntabwo waramuka urabibona,
kandi rero na FDS hari ikirangantego cya FDS. Noneho urabona hano izi ni stickers ni labels ziriho n'ikirangantego cya Rwanda FDS, ku buryo abantu basabwa kujya baba maso bakitegereza. Ngira ngo muri make ni ubu buryo twabisobanuramo, muradufasha gutanga ubutumwa abantu kujya bashishoza. Noneho reka dusubire hariya Dr. Eric abasobanurire